Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Hurmatlı kattalıçılar, жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн биз маданиятта Саматтын ушул кара атын достор, чоң атын тартабыз. Тоқтат балам, меге келип. Өтө сындуу Неге? жылқы чыгат достор. Азыр Тоқтат. Сүлүк каранын толук маалымат мүнөздөмөсүн алалы. Самат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы Самат. Жакшы досум, өзүңсүңбү? Жүрөсүңбү тынч? Бүгүн сүлүк караны чыгардың. Сүлүк караны чыгардым. Аттын күчтүүсү чыгабы? Самыр көртасың алыгы тым байлы чыгыр, ат издемей да. Ат издемей. О, аддеуле. Бир бала пакеттер чыгара бергенге дагы түргөйт билесиң Самыр. Эми боло турганы чыгыптыр дейм, а? Куда каласа. Күчтүүсүнөн. Өтө күчтүүсүнөн. Жакшысынан. Бул Польша экен, анда караганда билип турат. Самыр, бу смешанный. Смешанный? Ооба, энеси Карабайыр, атасы Польша. Ондо Чистый гибрид. Польшага көп кетип турам да. Ооба. Айтчы Самат, бул аттын жашаганча Кыргызстанда туулган, Ат жаңыча бар. Жаңыча бар. Ооба. Топторду совсем кенебейт да Самыр. Кеч жүрүп атат. Ооба. Жашы боюнча 5 жаш. 5 жаш, 2 асы. 2 асы. Бою? Бою 1.74, уровеньге 1.72 өлчө ала берет. 70 плюс экен да? 70 эмне кабастыр? 70 плюс. Жанагы мына. Аттын чоң экен. Кайсы улактарда чаптың улатты? Өзүм 3-4 улак салып көрдүм Замыр, мен токтот балам. Сынап көрдүң, сындан өткөрдүң. Ооба. Анан бир аксакалдын колунда турган ат Замыр. Парбашта турган ат. Путу колунан көрсөсөң дебеленген жерлери таптаза. Таптазабы? Ооба. Буттарда бир дефект жок. Сүлүк кара деген ат менен чабылат. Токтот балам ушундай. Ат жеңилби Самат? Ат Замыр мындай чоң болгон менен өтө жеңил. Өтө жеңил чуркайды. Өтө шамдага жүгүрөт. Суутун берип койдуң. Охо. Ынтылат го жаныбар. Жаныбар. Замыр буну айттамга бир аксакал былтырчы бир үйргө коюпту Замыр. Үйргө уже чыгып турбу? Үйргө коюптур. Анан кийин ошо Тота. Ошондо бул үйүрдөн келгени азыр ушу турушунда. Үйүрдөн эми жүздө келген да Замыр. Жүздө келген. Анан кийин ошо аксакалдын айтышы боюнча балам деди, мен совсем салып көрбөдүм деди атты деди. Ачыгын эле айтты. Ачыгын айтты. Бирок аттын сенасын өйдө айтып аттылар да мунучу. Анан кийин ошо акча зарык болуп калып, балам ат сатыш керек. Ал деди. Адеп сүрүп кетет дегенден, бул сүрүп кетет деген немеси Замыр аттын нокточон жетелеп чыгарбайсың. 10 адам болсо ham сүрүп кетет. Ой. Өтө төмшүк каттык. Бирок анда жүгөндөн кийин болжуп экен, а? Жетелесең как положено неме кыла берет. Төмшүк өтө катуу экен Замыр. Тататтан бала бир мында кашкабактан тартпайсың да аттын. Немеси бар экен, бешинесинде кашкасы. Бешинесинде таңда кашкасы бар Замыр. Өзү мүнөзү кандай? Мүнөзү Замыр мындай болгон менен жоош, мынакей. Так. Келип кеңири Замыр мындай келип, кармап, сылап, путу колун кармап, мындай кеңири мына. Көтөрүп кеңири жүрө бересиң. Жүрө бересиң. Ооба. Путунда айыбы жок. Путунда бир жерде айып жок. Бул сууту кандай, Самат? Аттын сууту бардан аз-маз бар. Аз-маз барбы? Мен 2-3 улак салып көрдүм Замыр. Совсем мындай айтканда тешип жүрөт да жаныбар. Жеңил бат. Өтө жеңил. Яка бир чапчы. Коёр койгон балам. Бул музга чыгып кетпесе деген кысалак. Мына. Коёр бери карап балам. Кое берчи. Кыраса чоң улактын аты экен Самат, а? Замыр. Токтот бол. Оозу жумшак экен. Оозу жумшак. Тарбияны жакшы берген бекен ошондо аксакал? Тарбия Замыр камүнө. Токтот болду балам, токтот. Бирок тегиз чуркайт экен, а? Тегиз немелери зор Замыр. Өзүм менен айттым го 3 улак салып көрдүм. Совсем кечирип атат. Кечип. Дыханиялары зор Замыр. Бергечи дыханиясын алчы. Ат көзө балам. Атыйла чаптык, ат уже. Тамагында кыйылдак деген бронхит деген нерсе жок. Айгашкасы бар экен, а? Айгашкасы бар. Көкүрөктөрүн таза. Буттары таптаза. Путу кол таптаза Замыр. Таза ат издегендер кайрылып болот экен, а? Эки жака буруп койчу. Ат
atçı Amir. Boldu. Sekinle böyle. Ha. At en glavniy Amir. Çoğulmaganda Amir. Buna 3 yıl özü çapçık damızını jarıp koyduk attın. Hı. At sapsam zor. Men oylagandan ham zor çıktı. Bağı da küçtü eкен, ha? Bağı ayttan koy. Dağın var azba suuta. Bayağında at taza, bayağında buzulbağın at eken da. Buzulbagan at da, buzulbagan at. Жақсы Самат. Сүлік қара дедің. Sülük karada at koydum. Ya bağısı қанша қойдың? Самат бай. Ah, Bağысын қанша дедің? basın Zamir. Açıkını aytayın Zamir. He. Men birinci barganda egas aytkan maga 15 bin dolar degen. He. O dedi, bu dedi, düşürdüm. Açıkını aytayın Zamir. Hem kalgan seram aytpay koyun, 10 bin dolar kam var. 10 bin dolar kemi var dedi. Ova, koyar koyan balam bir. Onda Şuna koyar hatta. Tan sıkıcılığı. әділ баға алыпсың онда сен дағы Самат. Men ham öte жақşı bağa aldım Zamir. Sen- Koyar beni karab. Ayda. Şuna koyun bir. At düzük. Şu çoğunluktaға çay veriş керек екен атта. Ayttan koy Zamir. 1.74. Boldu balam, boldu. Baldı. 1.74 Zamir. Aha. Gelip 72 ölçü alıverir Zamir. Жақсы ең сонын. Toxtat. Мына арқалын айландырып көрсетіп қоялы дағы. Çoğun at іздегендер, гибрид Польша іздегендер болса достар мына аттың тұрышы ушу Саматтың номерін Ne kalın çekeyim mi koy? Şöyle. Oldu. Arka sandalyen bölük çekemiz Zamir. Күшті. Çoğun at екен. Базарың көрсін Самат. Ahmet olsun sen abi. Sekeyim bastır balam. Bastır, getir, çatayın Sekeyim görüp bastır. Sekeyim de sekin. Hotla nemesini özün nemesini ne bastırın? Басығын көрсет. Formasına bir görüp koysun. Ha, şuna bastır ver. Bir defek çok eкен atayağında. В общем. Reski skorsın koşatıp konuşmaydı. Onlara Zamir Oo. tüyret tutup. Ya topku vargan deyam Zamir aldığında hot var diyor. Kakan yerime jetip tutacağını var. Oldu.